isa sia Vilingi wa Mauvoo. Nina ukethia musesiani ni wikwato kana kiwio cha kende kwithwa ki cha kwa ilani sielilika mwendo wa saa 3 na nusu masaa masoma bika muthoche thini wa Vilingi wa Mauvoo gumanyithie Mauvoo ala twa kumbanisia na editors ya mwende eithiwa aitwa lilila Mauvoo kwanzia ya meko ni Faith MAKENZI wa mutunga katwambe kona kati wa Mauvoo ala tumanengete uito kiwioni cha umuthi ala tukumbanesie ni vamwe na Musumbi William Ruto kwi umuthi ni waweta nzama ya maminista. MCA wangu ni kukulia silikali ili nikiepata wanzana muno yuma skulu mabingu wa Gavana wa kaunti ya Masako kuweta nukwa ile uthukumi wa uiti kisomo na kiwu mithenya yana yimwe ya mbe ya uthukumi. Na athukumi ma Kikotek kuweta kana kwina mathina yulwa ndivisia musala ila makwata. Vilingi wa Mauvoo. Musesa ni na udho changu manyidhire tu atianie dhini wa Facebook ni Mutongo TV na tunambililia ni kana kwi umuthi Musumbi William Ruto ni wasakwa zama ya maminista make alau kwithiwa aithukuma na mosilikali ni yake miviani kibathukanyo kati wa alama kwata myanya ya kuthukuma ni vamwe na ula una gavana wa kaunti ya Masako Dr. Alfred Mutua ula wawetwa ta minister wa mundu manthi sianzaka na foreign affairs Penina Malonza anewa mobea wa utalii na tourism. Benjamin Mwaka ni mwandiki wetu wa Mauvoo. President William Ruto munde ni wakinetambia kembe usumbeni kwikia mwaluku serikali yake kwa kusakwanza maimyamba minister anyanya make mavakuvi uteti no usumbe maikwata myana minene na yivina Musalia Mudavadi humo andongoi ngwatino ya Kenya Kwanza ni wayu minister munene uthukumi wake withwa kutethe ofisi wa president kuthukumithia mivango ya serikali kuatiana na maudhukumi mamelati ya serikali na kukwatianithia mbunge na uthukumi wa mivyaki uthukanyo mwana ula wa sovo kwisla mwamulo wa president. That office is probably the most senior office after the office of the president and deputy president. He will coordinate and supervise the technical monitoring and evaluation of government policies, programs and projects across ministries, and of course perform any other functions as I may assign him from time to time. Munyanya wa ivinda ya sawa President Ruto Professor Abraham Kithure Kindiki ni wayu minister mwe wosese iwanthini uvisula unatwe Dr. Fred Matiang'i. Kindiki anaye mustali nwambe kampeni ni sia Ruto onakuwa kuvikie kwani ne usumbe Supreme Court anyanyangi make na ateti alama na avalukilwe ivela nikothukanyo kulani imbetu masa kuwama minister ni vamwena ulono kitea gavana wa Kilifi Mwandu Aisha Jumwa ulonywa minister muviano uthukumi wa mwene nthi ulonaye muyumbe wa Gatundu ethio Moses Kuria yunwe minister utandithia ulono kitea gavana wa Kisii Ezekiel Moshogu niwe wosa mwana wa George Magoha ta minister wa Kisomo ulono kitea gavana wa Meru Franklin Mithika Linturi na keyu no minister wa Wemi mwana ulona tuye na Peter Munya. Minister for East African Community. Amwe alama na asa kuiwe unyumvanini muvitu na yumedhu wa maiti vila sio kuthi silikali ni akati ni muyumbu wa Garissa Town Eden Duale ulo anyuva minister muviano wa Muwanthi muyumbe wa Kandara Mwandu Alice Waome yudo minister muviano wa Kewu Senator wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen niwe yu minister muviano wa Malelu na Ukui na Senator Mwolote Mwandu Soifan Tuya niwe wanyuwa minister muviano wa Maithiu Luko aonde manokitie kaumunene na serikali mbetu kulumileli utetu wa usumbi wa Dr. William Ruto dhino wa myana ya maminista ilembete ukamba ya kwata myana iliyoka ulona gavana wa kaunti ya Masako Dr. Alfred Mutua hainyuwa minister muviano wa Mount Manthi Sianza nake ulona kitia kivila cha ndongo ya kaunti ya Kitui na chama cha UDA. Munini wa gavana wa tene kaunti ni Sumwandu Penina Malonza hanyuwa ta minister
muviano watalii na ndamboka. It is also important that we set up the new cabinet early so that we can quickly take charge of the affairs of our country and begin the process of implementing the plan that we set out before the people of Kenya and persuaded them to vote for us on the basis of that plan. Ula unai mwandiki mutethesia muviano wa maundu manthi sianza Ababu na Mwamba yunwe minister wa Muika na Mathau. Minister wa serikali mbitu Simon Chelugui niwe watialwa mawaliukunea na yunwe minister wa Sako na Ikundi na ke mwandu Monica Juma ni watiala ta mutai maunduni Mosesei na Mugu wanthi. Muviano wa mekumukanile yu minister ni munini wa mwandiki munene wa chama cha UDA Eliud Owalo na ke minister watene wa Mwaki na Lato Davis Chilchil nuwasiokithia muviani owu. Sulembia mianani ni governor watene wa Vengi nene Professor Juguna Ndungu ula yunwe minister muviano wa Kinandu. Mwangi Njeru haza kuwa minister muviano Itheka. Mwandura Beka Miano yunwe minister wa maundumanthi si Afrika umiloni wa SUA EAC na ke Dr. Susan Wafula nuwasa kuwa minister muviano wa Witi. Mwandu Florence Bore ni minister muviano wa Thukumi. Valana ke wakili Harriet Chigai wasa kuwata mutai maunduni maaki siya amwitu. Mwandiki wa Nzamayama minister ni Mwandu Masi Wanjau. Valana ke hula unai speaker Justin Muturi yunwe munene mweo wa Miao. Those are the appointments I have made this afternoon. Other appointments will follow in due course. Maunduni ma usesei President Ruto nwatangasa ula muneno isalu DCI George Kinoti nutie wia nake ula inspector muneno wa polisi Hilary Mutiambai nutangasie kutia wia na kuoso thiumo. Miana hiva mwene ya maminister yetele kuthuimwa na kuvitukithwa ni mbunge akati uthukumu mingi wa mivia ukasi kwa vakuvi ni munini wa President Rigathi Gachagua. My deputy is going to be a very busy person. He will chair cabinet committees. He will oversee the implementation of cabinet decisions across all ministries and departments. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamu sini lovi janito Benjamin na Mwaka. MCA wa Guni Jeremiah Mutuano wa kulia serikali nene na ya county kukati ya iseso ya kunyahe chaliu kwa enindi ala abiniye isioni kibathukanio na mono maskulu ni muto aiweta kana maskulu mabingwa kwa tamu wa katatu ibinda ila kwinanza mbingi na veithi wa nibinya kwa amanyiwa kusoma menanza. Lina Musangi nukutuelesea. Kwisiwa Musumbe William Ruto wa vingwa seswa kunyaike liu uvamana ulawa indoku ya Kenya milioni 3.5 alama kwetu ngingo ni yuwa. In these 50 trucks, 20,000 bags of rice, 20,000 bags of beans, and assorted animal feed, together with cooking oil that will go to the various parts of our country that today are facing serious challenges of drought. 3.5 million citizens in the Republic of Kenya are today severely affected by drought, not to mention livestock and other areas that are affected, delivery of water, the absence of pasture in many parts of our country. Currently, we have 23 counties across the country that are suffering the very serious and severe effects of drought. Rutono wale sakana niwa kuido na mivango ya kuminanza ovamwe na mwaki wo. Iseso hiyo kaitina waenenze wa mbongo ikivathukanyo kuya serikali nyaikele wa utevyo. Onena kama meka MCA unu wa watakanisi mbingi wa udini iya ngumi ni vinyekita ninza wathuthe mbongo ya ndumana shirika matema kiserikali walikile na kumeta na ikali ananza. School za primary kwena liu especially amazoma the scholars
mundu uma muzikula kuinyake kana kwa yasimake makomi mataite na mathi skulu kwena leo ini wangu ndakukulia serikali itu the national government na edewa county no ilikilele moke tutungiane moko tuteithiane maito mangune ward ni kumana mondo amanza at least with the maskulu bit ma primary ni manengo leo. This is a very short term ila yandhi yesuo na skulu za nengo leo sia nini ko ya leo na skulu zio vingwa kwenda zienomea kaba mundu ole yakwa muzi lakini avika skulu ukwenda no yakino kana kako kwata vinya kwa kusoma na weka mutiani wonu watamwa kweka KCSE na KCP. You can imagine you can kakwela mutiani na kena yakinto and no expect kavite. It is very difficult ku national government na all the other agencies ito amukulia mokinguni motevezesana situ na school situ onakuya kuyasi azini mavinyi muno mavinyi school fees na kwenda kuhina lembwa ino huwa ito kulia onavea pena anuma ngoya olau and even the national government mutwete relief food Otaumetwani waelesekana wiki itatu mbituni kunethiwa na ekali elimu ward alama kiveti na kana ka skulu alama na isi madhai moti na wako ya manga kumananza nethiwa na kisa sia 2 families nundu wanza na muzuzu dwena liu mundu lotongweze family athi ndunyu nguni athoa manga etezia na ziake moke maya nundu wanza mathe ukia manga na mana ngesiana cie ayo isi wono athoa yanga na ebundi na kindu na kana koya kana mundu muima hoya yangezu ndutavika andu ikata kou andu ele managwa ma 2 different families mheshimiwa wakwa Debo MP Vilingi ano katika that family ama nengole huwa kwa system for time being lakini kimatethia vinda yonze na kwa MCA no kwa matethia at least tuko na arambe tuthikendwa ma those families so you can see the extent ila the no ones are wendi tunoizekana kama ka school na tuoze kiveti kimwe kia maana muno mundu wa mono manza so hii ni science kana nguni mundu mbwana ninekali muno etakuwa kwene thina mwingi muno wanza Report ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Gavana wa Masaku Mwandu wa Vinya Ndeti ni wathana kwa ilia maundu ma kisomo uiti malelu na kiwu kati wa mundu angi ungua mithenya iana ya utongoi wake. Wabinya anena kabinda kala wabika kubingwa sikalo sia mbunge ya katatu kauntini ya Masaku kikalo kilake bikitwe ni monini wa Gavana Francis Mwangangi na Senator wa kaunti ya Masaku Agnes Kabindu. Daniel Mongela nukutueleze. Na wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinya Ndeti ndanena kavindani kala wavingwa sikalo sia mbunge ya katatu ya kaunti ino ya Masaku ni wenda ma MCA onduma na speaker wa mbunge no ya Masaku kuthukuma enende ulu vailite nikienda kwigithekana maine ya nangia isu kwa enende alama na Masaku ye we are wa county assembly ni kweka oversight kwa kishambeza sia mwenende ni sia atumiwa undu sia ile otumiwa kwa ukilangu mutabia mwe babo na mwe nominated you have to work for the people of Machakos. The people of Machakos elected us. Through their courtesy, you got your seat. Kura ya mwenende, no yana tumiopata kibega. Kwa ni mukolia kwa ndaya, ivyonde, tuzukume, tuikendo kemwe. Kila mundu asiaite, wea wake. Nikenda tudilivye mwenende. Miaka 5 timbinge. Miaka 5 timbinge. And apart, kwembete answerable, kwa ndu mama sako, tikembete answerable, kwa ngai. Inki ni wakule ma MCA kuthukumana ngwatanio vatekwe kiasiama kana miungamo yo ya kisiasa nikienda maendeleo matono vikia enende onthe wardini cionthe ci miongwe na va kauntini ya Masaku kwa ututhukume kinene kaumingi tuyote no kosoe mundu ute umutetia kana ute umukuni
ona mwana okatimbo imuvua vandu va mukosoa mwana ucio atwika akiema niguo kanatiwe mwana ucio atwika akiema kwa tunenanie na tithukuma imwe na nyendi nono na mundu ni nyawe ni nyono ningo thukuma na ni mweya wiola tanya na baba to distribute the kila baba na ku I'll just mention a few na weto kundu kunini ni kuinge na kila ward ni kuthukuma na mbesa sia development nga siasia ni anyeki ward kati wa maundu ala mwandu wa vinyendeti wa ndane nambe wa kikaluki cha mbunge nimevu maundu meokonia uiti malelu masomo undu mwena kiwu kati wa maundu wangi mevu madhao na utalii will focus on is the issue of water scarcity. I have already met various players in the water sector in the county, nationally and globally, and will soon be sharing a comprehensive plan on how together with the members of this assembly we will deal with the perennial water challenges in our great county of Machakos. Mbe wa mwandu wa vinyendeti kuvingwa kikaluki cha mbe nimethiwa na chathiki mwana cha mboya kila kivikiro ni Bishop wa makanisa ma ABC vanthi ya Kenya Timothy Ndambuki na Sheikh wa Vamasa Ali Anas Abdalla. Elia maikulia atungu yayo alama za kuiwe kuthukuma enendi na kuendea na kwikithekana ni kwethiwa na ngwati ni wakati wa enendi alama na masakuye mena wikwati wa uthukumwa become game changers in Ukambani kamba mwezi ovika Masai kwa bandi mavuku muno. I don't want to see young people being psychopaths. Ona kwa nesi ata Kongo aisi ndatikele mwana itokele kwa mbaini yo tikakulie kulio hii ardhi ambapo kwamba badala ya kutengeneza ile maji tunayachafua tutayafanya namna gani tupate maji kwa sababu saa hii ninavyozungumza hapa kuna mama ametoka asubuhi na punda wake hata pale pale yuko hana chakula ameenda amefukua maji chini angoje ile maji achote anachota na kibuyu anaweka hivi anangojea mpaka ajaze mtungi ndo aubebe aupeleke nyumbani. Daniela Mwankela, Mutungwe TV, kumuvama wako ni mambunge ya kaunti ya Masako. Nguthu ya athukumi makambuni munene wa kutuma wa Kikotek ulawi siongela kituicha katini maweta ni maende na kunyamaua ni ungami wa kambuni usiku isila uthukumi na ndebisio kwa kila maweta ungami wa kambuni su withitwe winenga livoti ite ya wakula kwe ukama wa serikali ya kituika na wa executive kukonya ndebisio vala maweta ungami wa kambuni usuwithitwe winengane livoti yina ndebisi yulusia athukumi utena misala ila methitwe maikwata kila mwai vala maumilia kiyocho etina wa ungami wa kambuni su kunengane livoti ya oyumetoki yonanitie kila muthukumi kambuni nisu taukwata musala wa silingili miongo ili kundu undulani kivathukanyo na athukumi asuma iweteta makwata ngili 3 Onesmus Chalo nukutuelezea. Athukumi makambuni munene wa kutuma wa Kikotek ulaiva musini wa kitwini mumalu ja kiocho vala maweta mamwithulukomo makuthukumia maithito mema kuendesya ni maende kuvinyiwa ni ungami wa kambuni u maine na Mutongo TV ni maweta kwithia matakwata ndivisio vindela ya elite na kukwata ndivinini nicho kitumikila cha tumwa mumalu ja kiocho vala maweta ni mamanyeka na livoti la ithito inengalo ni ungami wa kambuni uko kwenye ndivisio ithito ete ya kuendesya vala maweta ungami wa kambuni withito winenga na livoti kuona nyekana kila muthukumi wa kambuni uakwata musala wa ngili mnyongweli vala maweta kana musala wa ngili mnyongweli kuone ndoto meiweta makwata musala wa ngili 3 itina wa kuthukuma matuku 5 makibwa mana 3 kila muthenya athukumi meiweta kwithia livoti maviketi na wa gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makao Malombe kutwaisya kikalo na ungami wa kambuni u vala ungami wa kambuni unanengania livoti na ndevisi yulusi athukumi ama kambuni u kula kwi gavana Malombe athukumi ani maweta kana livoti ila gavana Julius Makao Malombe unanengiwe yulua ndevisi yoti yawo na yume mwenda gavana Julius Makao
malombe afike kambunini una kuwasoma batamo atekwesela kula kwi ongamimo kwithia musese tutakwenda kumilia visa cia athukumi ane tukwaliula mawasi mono kana kumavetangana na mwisio wa kumanyikani ungami wa kambuni ukindu kila kitonyo mavwila na kwasia maweya mo Kikoteki ni pebi nangaba noneta nite meeting na yeta na meeting ithio tuyathita tuyathukumi ma Kikoteki kwa ndiye management na ithio management yatuzoithi general workers tuithi lakini kulingana na misale la tuiva wata tuyathukumi misale yesu inenganitwe katika handing over tiyo la tukwata muthukumi wa kawaita ba Kikoteki ethila na mathina maite tukwata mbesa mbingi karibu over 20,000 lakini vai mundu vikasiona ngili 6 kwena nolo ne governor wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilu anethitwe iweta kana kambuni uwe na thukumi mbewa mana Mwanza indi kwena na thukumi amiweta kambuni uwe na thukumi maithono kayana imwe palama weta utalo munene wende na kutia wea kumana kuvinyiwa ni ungami ula wivo governor ule nandie anazi ya Kikoteki kina andu chaitwa mana Mwanza of which Mauvoo ona mayezo bikama na Mwanza badiala maebo ingi nundu athulumela zithito sibo na Mauvoo ala mebo mundu kwikala nyumba otawa obingwa nyumba ndena liuya nundu ndewe yani kanetho kwa mathinya minini andu makola uya na andu menuka mathi maundu ni angi yu andu ala matutu Kikoteki na andu anini biu athukumi ameweta kana methitwe mithukuma matuku 5 kwa mwei kila muthenya majivu ndithia silingi mana 6 balama kwa tande vya ngili 3 kila mwisho wa mwei ni mombola methitwe mayathukania na athukumi alange mathukumi machuma inge meweta tamalasi methaswa kukomania kambunini ila visa munene kuma serikali nene watu chathi cha kutambuka kambunini no kana utalo wo huoneke we mwingi managers menengo chaitwa ngili ana miongo na alamo matetheze uya menengo below 15,000 athukumi namo general workers alani operators alama yotuma enyewe na momebo silingi mana 6 na modu kuma matuku 5 kwa mwini so tukulia ngavana atumandi andu matonyo thukuma Kitui alama zetu Kitui kananga tweko thinu na andu amumitinza nundu ni mogie kupora mali ya Kitui na modu akaunti zio Kitui kaunti no kiandu matonyo thukuma Kitui ingi athukumi ani maweta kwithia matoya cia ciikalo na ongami methitwe maikulia ungami maseuthesya mawithiuluko ma kuthukumia indi kwianana na monekana wonthe ula ukula cia mokulio atuma wa musi uthumwane wa lasima na utendethi sasa kwitu ala kukatwiki kana kwina general meeting yetaniwe either wiwike kana manager ni yani kana kuya ni mokite monite kwa account kuya wa with effect kila muthukumi atumia wa messenger kiwa ni uke weyani kenda numbers sionekane sitwawe chau withile ni wamanyanyewa babe na andu methi amano ndona but kindari ni anjendesi amini athela tuthukuma muthenya umwe kana mithenya ili tukinuka ingi ni maweta kwithia maithukuma kambunini vai kindu na kimwe matonya kuonanya kana ni athukumi ma kambuni otondo makwelesya kuma Kikoteki cha bingu wa 018 vai muthukumi wa Kikoteki wanengo contract na sheria sionze ila situmika maofisini ano maleba vai kindu chatiwa katika Kikoteki wakila tawe representative unene kindu cha muthembosu kana wakule uswali la kwina general meeting weka ususpendiwa na wimanzi wa means yeyote ile ubetangu kuma Kikoteki yo kitu ta thukumi twenda governor okay tukisi kuma kwa ground nundu kila mathukumi nukwiwa we mubini nanda tukisi managers kila twende na kwika atino nundu moto ni moto na kuka akatwika ene komana na management isu no kweza kwete meeting kuya makithi me mukenga Tulivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo Naindi yoesi Onesmus Chalo yitunenga bizotoso thumo wa ndachikanini ndukaribasa nitusioketheti wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi inge nona kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea komea mwana mundu
wete ya mutaalamu tukanena nesia maundu mawimi na mutolito transplant sasi anata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo oto na kwitha imonda flat muno wethi onoka tema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolele no kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi we nuthito ithino mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwana undu usungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvosia mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isioni siki bothukanyo sivo kibwezi matu mwingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengiania na Titot Hotel utewa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni Waletema Road kulianilia na Maximum Miracle mavisi amedha mavingu wetu kila muthenya mahingi no makunisimu kusena nambani ii noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela emailini yo ilani info@mounteverestcures.com. Ni na udhocha ingi museisia tuendanie imwe. Seneta wa Makueni Daniel Gitonga Manzo ni wakwata mbao uneni wa ndongo isi ya Kisomo kauntini ya Makueni na valaitina wa Kikaloki Mwanya na maobisa TSC kila meunena nisia undu wa kwa ilanja udhukumi wa nzama ya TSC. Caleb Chalo nukutuelezea. Tuendea ni kana amwe maenendi ikundisya kutetea mabata maenendi ni mwakilia mokulio yunua kila meweta takuoswa kwa Kisomo kesio kibaniwe kusogwa kwa lelu bakubi na roundabout ila islite mutambo wangali siamwaki. Director wa kikundi kiu Badi Una ni watongwesya amwe maenendi kutoa isi maandamano mamu kutetea kitheka kiu ila kiuwetwa tachosetwe ni kuyangaliko sia Mombasa. Kennedy Mulinge nukutuelezea. Kwena na Bradley Ouna nolane we director wa ikundi ya kutetea haki CNN lembetani ya Kiswani kwa isito concerned citizen nekana kisemu kicha kithakana kilamo maenende manato esia utandithia wocha tengiune silikali kwandwa kwisa kwa mwaka wa lelo molo isilete kisioniki kana ilaita wa road reserve endeti na wakambuni wa kuseve simiti wa Mombasa Cement kunengwa lingilia wa kutoa isiseso wa kutethe CNN na lewe vindani ya COVID-19 kithakani ki watumie visu yuko akiokota na kuosa kitheka kina kukitekithia tacho. Hii kitu kimechengwa hapa nyuma, kimechengwa kwa land reserves. Na huko nyuma yake kuna wafanyabiashara kama sisi tumeathirika pale nyuma, na huyu jamaa Mombasa Cement ametufungia kabisa mrango, alikuja akaweka prox na akasema nenda popote mnaenda. Tunaomba, yeye hana hata title T. Kwa nini anachenga pale land reserves na hana hata kibali chochote kutoka kwa county? Anatumia ujanja kuwa is a philanthropist. Kumbe tunajua mambo yake ni kuiba land ya public. Hii yote hii mnaiona yote hii. This is a public land and behind there are other businesses ambazo ameweka ukuta, imefunga na ana kiburi, anasema yeye analisha wa Kenya, hawezi fanya lolote. Valamo matandithia maiweta ukuta una kiwene kampuni uwa Mombasa Cement rovingie biashara sio hata wiki tekisie kwa mokutoa isia biashara tatene. Ouna na atandithia amenda serikali wa kaunti ya Mombasa movea wa itheka wa National Lands Commission na uloa kulunga metuo na kukutana na ulosani wa EACC kulikela kate ovadhokono na uwe nende ameweta tameo valo cha ukuta undi wa kilungu cha chuma kimwecho kitem. Atukatae kulisha wa Kenya, lakini asinyanyase wa Kenya wengine kwa mambo ya kuibia landi ya umma. Sasa watu wanaumia hapa nyuma. Tunaomba hivi na nasema hivi, wiki ijayo
kama haijakuwa bomolewa, kwa sababu tunampatia makataa ya siku 7. Kama hata bomoa huo ukuta, tutakuja tutamobilize watu tukuje tuangushe, na hatutaogopa. Tutakuja tuangushe huo ukuta. Biashara za watu zinaharibika kwa sababu yake. Ona uyovo kampuni uwa simiti wa Mombasa Cement kwesela umowo Samir Balo na ulangine wa MCA wa wodi ya Tuda ni maweta ketheka kiki na icha mutandithia umwe na ulambe wake kutiwa ni thayo wanenge ni alile ketheka kicha kampuni kwa Mombasa Cement ongi weta tamena mathangu ndema kuonanya kana ketheka kini cho. Ukienda kuangalia makaratasi na documents ambazo zinalingana na hiyo plot ama kiwanja, mutaona mwenye hiyo plot ni General Tires, ambapo alipatia Mombasa Cement kuendeleza zile nini za donation food program. Ndio maana umeona pale tumefanya hayo miradi, lakini wakati wa COVID tukafunga, ndio hatujafungua paka leo. Na vile pia watu waliongezeka na ile nafasi ni ndogo, ndio tukawa tunafanya kibarani. Vandu vake Balo haiweta tathemo vya sala mnene wa kaunti ya Mombasa hukwenda ukumba kitheka kikwisila wa itina usongio wa nthimo EU itela moko ni serikali wa kaunti ya Mombasa na muvya wa itheka va Kenya wa NLC. Ken Mulinge, Mutongo TV. Seneta wa Makueni Daniel Kitonga manzoni wa kwata ambao uneni wa ndongo isha kisomo kauntini ya Makueni na Balait na wakikaloki mwanya na maofisa TSC kila meunenanisia undu wa kwa ilanja uthukumi wa nzama ya TSC manzo waleana na itambia ya kudhamia alimu kana delocalization bala anene makisomo matongowe ni Benson Ndambuki menda TSC kubetanga undu Caleb Chalo nukutuelesea. Neta nene nisema undu maingi including delocalization elalima ne thiwe maitwa wa nza kindu kinaetie mathina maingi muno misini na alimu na the Teacher Service Commission owes an apology to the teachers of this nation. Ni Benson Ndambuki na ulani wa mwaneke vila wa nzama ya nati va kaunti ya Makueni na ulokwenda nzama ya kuandika alimu va Kenya TSC kuvetanga undu wa kuthamia alimu kuma misini yoona kumotoa makathukume va sana mawekalomo kindu kila meuteta tekitumite misi mingi ya alimu ndethela. Mangi ma transfer mathigwa nai kune tasia delocalization policy ya ku transfer alimu kuma Makueni kutoa Lamu kana malamu menakula moke ku iswithele piu na timete kilangi makinene ya Water Green Park na valame na kikaloke mwana na maofisa ma TSC kilame onena nisiana kuosa mawoni yulu wa ndongo isi yake somo na alimu yulu wavuko miwanza maeno ya TSC Benson ni wenda minister mwa wake somo la wanivu wa Ezekiel Machogu kumanenga mwana alimu na kumedhukesia ilo kwikotwi akimuweta minister la wendi atoneka otwi ati omedhukesia kana kwikonena nya na ndongo isi yake kisomo alimu na kisomo chunundu tenda kwasia kina sembethigwe muno ebinda ye serikali no thendie na nitutunga mubya nundu yuno koka waziri wa imbia ukutwa Ezekiel Machogu na tendo kulia ndakese kwika tondu kuneka watene nundu nitisi former waziri kuna maundu ateka consultation amina kwasia nzia andu meselaba na athokonya kisomo cha Kenya kabisa. So we want to invite Ezekiel Machogu nikana withianuke ka consultation with stakeholders atela simithia simu uneni woyo lo wa delocalization wa kwa tamba une senator wa vama kuweni Daniel Kitonga wa manzo ulevi kitendeni weseso ya kuosanya mawoni na ulawenda za maeno ya TSC kukunikila mipango yo wisa kwithia nienda nyana mea avalo ingi wenda za maeno kwika maovandeli kukauta etina kwikonena nyandongo isi yake somo ndini wa kitu ukita public participation. Manzo senator wa Makueni umundi TSC ni yukie kuuba kuweni commissioners ma TSC moke kwika consultation lakini kulacha umelani kana maundu maingi maende ni TSC maina mupangilio musio wa mwao wandi kukubamisia alimu kwasa ni wawetwa na ni kwacha TSC ndo ne ka public participation no monde no bindwa maundu maingi muno no kana no mpaka kila mekwika na within mena. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo kumava wote kaunti ya Makueni.
Muthanyani wa umuthi ni kwethiwa na ndunyu ya tala na bala boni mutisia watumbanisia mabawa masindu kiwathukanio sokoni usu. Kila muthenya enendi cio ndeva Kenya mamukana kunanga ileko cio mwena kutuanga mivuko yo kumalano gikuongelanga kindu yuwa mangaliko cia matungulu ni mawetakana maundu makio kwati mwena makemikalile maende na kwaliuka no mithenya minini ya vitu kaiti na mathoma mauta kwambata na yume mwenda musumbi William Ruto kunikila maundu makio tandithia na muno nthini wa muvango wake wa kukilia enende maukwati munini ula wavikiie na kwathana ila wekunea maleve wetakana mena wiki kwiki kana kieni kitonya kutethia mwenende ula ukunikite yu kwa ilungu ya saka na miaka kauta cha maisha kwetha methe ulo na nivote asia tandu amanthe ino ekwetwa Asila Fund muno mwana elo siwa muno anake amaito mambo boda na wathita pandu beta wa Mpungoma withia cia maisha nesiosie au masine mosia ndo mambo boda talilia maisha ni maendelea na itha meyo lo muno mutu wambatete muta moye mambatete tuyukule muzumbe muta mambatoi ithite saikata ithie wananchi wa uchumi wanthi vendongo ikiuta na susumete lembetani ya ukamba na ingine nyanya musumbe William Ruto vamendekethia mavikie kuthengenia na kena muno kwekethia kana maundu make utandithia isioni sio ndese ukamba ni mokila kana kwaila na mato musumbe na mokulilikana mwenende na ulani mukuni wa kura ndakese uvigia na utamba ikambeange na teasio maisha bala maimeje ulomono une koli ando ala mata no vikia musumbe maneno nake mamwe siendo sielo maisha ya maomia na biashara isiyongamita huwa musumbe ajeka kelo na isi ndake kusie mono asisi ba una nene ile ndene wa 100 days asisi maisha ya maomia maisha ya lokti Leuno ndo avuta fiona utavete oningi maenende kila muthenya uoneka wendena kuongela mathoa o kila soko na mwenende mivuko yote na mbesa mbeni usia kuenisia mawendi maingi ma kila muthenya na kila ingi mavikie na kwika ni kuola isavu dila metheto maitumia ona kwithwa mayo la maundu maitiala meyulu na yumendekethia na wonenanya wonde kana metalatala ile kwithwa inenani wa mbungeni yithwe ne ya kuthesia mwenende musuo awe maundu maende na uruthenia ithita enende kindu chambe mathoa ma lewi mabandie muno weza kwithia levies and sustainable waliga ku supermarkets withia ai mwene nthini mubinye muno ngiti ukulia andu ala mesilikalene maikithia kana miswade la meutwa mbungeni ni miswade la yozobija mwene nthi maisha na nondo nenguwa ni pesa ndo siokete mba koti nini kweva koti ithio dio le ate koti lakini matu sishendene twetha rutendene maete tiketekela nondo mailothio nene asindu bedroom na moito wete kou ithio onda mutwete tuke tunene sindu isu siende maleu maingela maetawe masokoni mekwatewe kuma miundani na yume wetakana ivango ya kuthesia kana fertilizer nonginya na ivikia na ukalatwa na kuitana enende muno ivindani ye ambua na yavikia na uthengia na etia lichoma tuku mavuthu na mwenende kusioka miundani kenda kuvuia kana kuvanda kila mekwatea sia kuya nthini wa vinda yingi yukite nikwata yu mondolo wewe ane no kumana bala maisha mai nina ithiva agrovet na kulia ando malama matesa hapa po mambia ba ikendo company manesa utavuga na membia fertilizer mbado meruto yo 150 nikwata mwasisi ambua yatia alia matuko manini kule uni asia ndo ala mata musumbe kana ala meba kuwe nake ndima weta ni meyesi mamotabye mamu yakalata ngechona neni ene twetele Vilingi ndo nyukuma va matungulu kaundini ya Masako nyeni tauboni mutesia. Nendi musesia aboni botubika muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiwioni cha umuthi yutungia mobya nundu wa kuendania na kwa Teresia mwende atwalulila Mauvoo kwanzia ya meko mbewe mwanya kwa onde alama ila Vilingi wa Mauvoo mevo andiki maitu ma Mauvoo nito Faith MAKENZI wa mutunga ni kuendea kiwio cha ilu tukumana muthanyani wa uni dini wa kilungu cha amuka idhi wana kiwio cha ilu